BBC ni nan kut kanin tlai na June ni thum zan lei tiang hlat kho mi thong pang kar chimlai chinram kul hakhale matupi kar mai ni som thum le ni khatchun swimlam hlei ni tlukin CDF hakhale ralkap anikap e atlombik ralkap minung pajet an thi e panga hliam ma ampu CDF Hakha in Salai Chung Penglian Anunak Aliam Tia Chinland Defense Force CDF ni June ni Thuma Athan Arkhandam Kul Ral Kap Chu Palawa Le in Shyam Nam Thazang He Hakhaleya Andat Thancha A Kadauna Afak Ko Di in CDF ni Chathan Ancho Mi Chunga Anlang Tarchi Phaizar Chunga Memaram Rat Atimi Asian Chair le Secretary General ni Memaram Kong Hepe Tlai in Zapi Lungtlin in Becha Mi Panga Kha Ralkap ni Anzul Lazul Lau Thate in Zau Fieldinga Asian Parliamentarian Human Right APHR ni for Filna Atwa APHR Phu Lutlai Malaysia Topalai Charles Santoniani tutan hi da Aung San Suu Kyi le Women tan nak dinga chan thangai si tutana uknak la tu ral kap long anton than na achun Asian ni ral kap hi phung lu chawza si nak dinga thazang apek tluk aselai I lam asel piak tluk aselai adik I zapi itelmi ton nak anto ok asi e shamtlai phu ansia CDM chol chak nak ai o tu na ansia an itel ve ok asi tia achim Asian ni bia acha mi panga chu ralkap ni anzut hleilo cha a vlei chungram kip ni Asian mo chet le soisel zong atong tia RFA ni atial chindam kulle Makweram 10 aton nak June nithum zingleya uknak la tu ralkap le CDF mindat anikap I ralkap athi mi an tia CDF mindat ni athan June ni zan swimelam pasha tlukin ralkap minung som tuk chu sui angta khwachung a anlut khwa phungki siang ina mun an khor e ka daunak achwa hi se ralkap minung pathum in pasri kar an thilai tia ruwa ase e ahliam mi zong an CDF mindat tu jun anunak aliam mi le ahliam min lo tia an than Chinram kul tanzang peng chikha khwa a COVID-19 zot nak in naw polio pakhat June nikhat a biaknak le jen 22 pakhat la June nithum zing leya minung pathum an nunnak aliam June ni zing le falama minung pakhat nunnak aliam ve e Chinram kul a COVID-19 zot nak in minung paruk nunnak aliam chang palai chunga COVID-19 zot nak a chon mi an tambik nak pani nak India ramhe ramri asmi tanzang le chakha a nikhat in COVID-19 zot nak a chon mi an kar chin langmang e lockdown zong asechang June ni thum zan le tianga chinram chung COVID-19 zot nak a chon mi minung za le somret le pathum an sechang e tanzang le chakha a minung za le somruk le pasari le falam a minung hleruk an se falam khwa a COVID-19 zot nak in anunnak aliam mi he kum songa lukum thum nu pakhat ase e falam song stay at home le lockdown nol chua asve tia RFA ni atel Kachinram kul chawza serding mi chu zaiban tu kol party le phu man ni tlang tlak nak se rin 20 nak se atel lai lo I kachin mi phun ni zalong te in thim mi le chai mai nuwa achok mi kachinram kul chawza aselai ti in Kachin National Organization KNO ni June ni a chathan achwa aliam cha mai nukul le nisuri a Kachin Political Interim Coordination Team KPICT le Committee Representing Pitang Sutlato CRPH kapni lungtlin nak in Kachin chawza sarding antim mi hi asi ok aselo tia KNO ni chathan achwa mi chunga alang terchi asena in KPICT chimpon nak nol ngai tu khunsan awni KPICT le CRPH ikom in Kachin ramkul chawza sarding ti mi chu ni hin kanton chu ma mi ramchung thil sining ruanga ase I chankar lakchung cha te long asi tia achimve ti in RFA ni atel Sakainram 10 kani peng hun kip chung a hun akhor mi raka pol chu du sa tate in an kiar thloma nu an bil thloma chang tia khwami ni anchim PDF kani chungtal pakhat ni hunkip a PDF hi kan chang I achik pak tate anti ruanga asalai hunkhat a minung tam deu in anitim asalai tia achim
kani peng chung a mun akhwar mi ral kap nani siang inkip le phungki siang inkip a mun an khwar kani peng khwami nani chun kani peng a ral kap zakwa leng an i chu chung a zali shonglong an tang changlai tia an chim chun khwami ni ral kap motor shielding chinduin tiva in khwalton adu mi nani thongpang fai te in hlat masading lungshin mi thil pakhat khat mu zong a zapi mu ngana chak hlat loading le khwami thil isuk in khwachunga a chok mi ral kap pol iral rinding in kani pdf ni June ni thuma chathan achwa International Committee of the Red Cross ICRC Chairman Peter Marle uknakla tu ral kap lutlai mi anghlain chu June ni thum ni piro a tonnak an ngei e February ni khat uknak lak nuwa avai khat nak bik tonnak an ngei se hi tonnak a ICRC chairman ni hartong mi na zalong te in bom chatnak nol pek ding hliam ma atur mi na zong zalong te in thlabul nak nol pek ding le bom chan tu na chunga ral kap ni kut thak loading sham man loading in nol nak atwa tia Japan thong that nak nai Asia ni alang ter konga ral kap le le nak kong lang ter mi lo tin BBC ni atel Ivial hin thong pang that mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngei